Hadin ka jingkut no jong ka samoy trekam jong Rangbah Shnong uba hilarious singkli ha ka Shnong Dulongnar Hariboy district kabadang hap hapo ka it ka hima jong ka nongpo sirdarship elaka kabalong hapo ka jingpet jingkmi jong upa im WSIM Nongshai uba deus im jong ka nongpo sirdarship elaka ka dor bar Shnong jong ka Shnong Dulongnar kala penlong ya ka jingjit ya kinong yalam Shnong ki bathamai hadin ba ka samoy trekam jong kinong yalam Shnong ki barim kalakut no ya kene ka jingjit Rangbah Shnong lapen long haka khat nyo tarik ubnai November arajar arpau kabala penlong ru haka jingya thepwood daki balot paper haka te ka jingya jit ya kinong yalam Shnong ki bathamai ki pajba jong ka Shnong Dulongnar kila ibit banjit ya uba M.Kharchandy kum Rangbah Shnong uba thamai jong ka Shnong Dulongnar bat menta ka step pat na kaliang jong upaim WSIM Nongshai ulawan ban Pynspong ya uba M.Kharchandy rengkat ru bat kasanat kabalong ka ikhtiar na kabanta ban pentelun ya kikam hapo ka Shnong kitau badru isya kiwe kikam kibai dei bat ki office sarkar kum juru kabalong kum kadak jong ka jingsimti ya kakam banlong Rangbah Shnong ubathamai hakate ka sngi khat nyau tarik hadin baladep penbena daki bor Shnong ba uba M.Kharchandy lajit kum Rangbah Shnong bathamai lajit ru ya uba Natines Kharchandy kum asistan Rangbah Shnong bat ya uba Pynskhem karwanlang kum secretary Shnong hakane ka step la sakilang ru ya kene ka jing Pynspong Rangbah Shnong thamai daki pajba nong Shnong ki Rangbah nong yalam ka Shnong rengkat ru upaim bat ki longsan ki belawan ban senran lang ha kene step nakaliang jong ba M.Kharchandy haba ajing kren ula penpau hakmat ki pajba ba ban penbha ya ka Shnong kathau kadon kam ban ai ka jing trelang rengkat bat mau bat ru ki pajba nong Shnong kum Rangbah Shnong ubathamai ubalajit daki pajba unai ka jing syakri ke babahatam na kabanta ka jingbit jingbiang jong ka Shnong ngathau bat kum juru ki pajba nong Shnong pameta kene di sana ki ikhtiar ki kuno Shnong habruno gachka ka bapile hane ki donno ki an ki bakuno pila ban fondo kuma pi omane pamali rum Shnong mai kene ka an dadu patena pateng don pat hadu ta dengan tempat ki bapi tuli ki Pilihan sub Shnong tahu, bahawa yang Pynskhem, ia kawan sawan lo yang perlu direkam Rangbah Shnong. Kulis juga, kulis jadi. Rentak di Rangbah Shnong, ibarat yakit berkolam, ya ke Shnong tahu dekat pernah Rangbah Shnong berkemai belayu pada Pynskhem akan ekstem Rangbah Shnong Israel, dekat bagi lemdok bagi perlok yang sadar nasional amat benda penpau ya ke di Sungulong nak benda yang sadar yang pelaj dari kubur ya kabarnya terdekat akan dikatakan wasdap jungi mengenai pendai dari Shnong kumbang ngalong Rangbah Shnong berkemai ngamla Bagaimana marwai kinu ikam dan kejingnya su jumut bat para Rangbah Shnong hamtam bat ki executive member benglatung menegani kita sudah jaga derbar sudah jet ki Rangbah Shnong ini ya pengkat bat ki member Shnong rengkat per Rangbah Shnong ini nganumna pada hari ikam hakini license iba filabu yang balong tunggu Rangbah Shnong hakani Shnong kejungi ini kin pengkat baro da kejingnya da kejingnya stul jingmut hakabungi trei ya kanu kam apo jaga Shnong om bangin le shimet ya kanu kam kabawan na kenu department lain na kinu hijat jiwan apo Shnong ini terdekat inum nganum nak pada seliang jenuh yo kena saya sedikit onginga bangale seliang yo tau mereka kamu sip dengan kamu dan kata kuai bagi Shnong kertiu syakam haka jenis untuk jimulang but ke Shnong terlong kalau internet berpernai hati ni ki license berpilih benset dengan bandong pemunung sensasi Shnong kain dorban ketika dorban play Kamamut ni buruk ni iwi. Larang nyudot kencingin iwi, kemudian naikkan nyublay. Nama ublay kencingin. Kublay syubun dia kena kesengi kau mustang kau pisah ni
Ya kata bang lima punya penuh, nak kata bang lima ikut pokok yang ini Shnong. But terlalu ke orang orang besar, semua ada pikir dia Shnong pun yang ki membal ki berangsa. Baka it kahima kana ya approval nalu itu asal Shnong is secretary. Kenapa bukan nak cek itu ke kam dia.